Tariki mirongo ine na inyanya mweri ni yo na mwaka w'ingirili mirongo ine na igili na mantera tupanganiritie n'indi ni amwe na mambura kana kubangania mambura ya motutiki Emilio Moi Kibaki ora kithira n'indi akithirwo misantuko ya rondene ya Kenyayo Stadium na Kenya kadumba bakwirigira kwithira bwa Kenya na ibaurithwe kithira no kwenda Kenya utira no Kenya kuikinyira thile charukire manto yangine ndi kinyane manto yege siasa ire chithirite igita na mbere na mno Kenya chiege guchwa no wewengo akithira kitweka munini watungeria karabara bakurwira itikya byo mutungeria wa ndiguru IBC kinyane ndi nithirite kame ndikiria na kwendikiria urawende kwithira kenda kurete mwanya kwe manto patire kwithira kinga kana deadline kana ntuko ya manto yane nithirite kinya na ni untu kwithirite bukera kweni baingi kirakira kinene nikithira kwe batiyome kana ntu bonde ne ndi bethirite bayukumandene na kwibangania yanangia maingi tukethira tukimureka irware kindeto chieto ende mbere yeyara twikirite urito kindeto chieto akari bakawota tigania istigutiwa abaitara adara nyuma ya mbura ukondoria nyumba na kinyandethia chio Daitari umotariria buracho kere chukuru amunwe kwithira akuri muno nyuma ya Kibaki kureta kithomo kia utheri na ruirite mwanya kuoneka bari ruronga intethia kenda kuingia mendekiria ya IBC batatiwa mekithirano kia mweri wenana Mauta kuoneka kura ringi uria bonda bakumanteri chegembe bakuwa kwivu kwa ubenderia na maguri ya euro mno Bueno, tupakona kanya kwatanira na oni twethe tukwatanira mwanka muria no tikethira kila wakinya tukorwa ine tuketha twina rwaria rwege garu ya siasa monani yotomathithia ni Maureen Koome and Geto Phineas imana ndeto chero de mwikambiriria thaiche chiongwa Orembura inkathaitite na mbere kura ntere mwanya chendeguru ya Kenya akari bakugwa tatiganies nendi batiba itaradara nyuma ya nyumba chiwa mwana ndethia kwithira chikondora kwiro ebune ndebumanite na mukandarathi omwanjira ya nathanantu itamulika kwerekeria roe nteru ontubura nende botigite antubantere una mudhuro akiariria ontubura nende chibantere ugite ni bedirite bakiara na iria na mukandarathi ukenderekeria roero kuntukungi kwebukana na mitino ye mwanikito ndeto mukiri mitheka na utwambiria chio ni akaribaka gwata wandine mekindori tigania central baraba chumereti ya muthoro yo munene kumeneria mukandarathi urawikira barabara kuma thananto weta mulika lami bakiwa roerwa moku irunukiretwe miundene na njeti anto untubura botumite bakagia sare nyumba iro imomoki ndethire ikamati roe bia kuria birare miundene bikondoretwe amwe na mawenyangia yange ndekerwe mwekoro mwarimu kinywa akigwa mbu tuko ndregwa inye kenywa mura kathengeta ikangombe na toboli twetete aroi bato thenera toino kabwata totitete pio nyumba ciako cia momokere mbere ya momokariko reko momokariko mbati mzuri rira wana nyuma reko wana nyuma ngiogerera na mbori ciare mbori emwe kuringwa na yokwa ntuko engenio ana bare nyumba kora mbure engenio yaurere no onderi ko ne ko ndaikwa na nyumba ya ina ndori mbibie na thina ngetora nyumba kabokere yakaboka na nyuma mauku yana na ciondo byana byonde biretaru oni achende na hoteli na okuena mama ora rokere utamwatake kuritana nyumba na kuritenya nguo mauku ya chukuru bye chietaroe lakini tukora to etrandre weto monto to monia atorongwa kwenja motara lakini otebu ambao tutevi kuma tukora mbura ya ravere woni nta mama ndara osoka sokia ng'ombe ntukwembera ng'ombe yetete amokuo ndaso inya bombeta ngeta oa na hoterine yo ntevya kurita ng'ombe roene kwatweka no roero ateona nto akolokere yo ntevya roero getera saindie kanisa rogetera saindie ngero antiri manyumba woni nkariga gate ate aunte ona kwa otorera na nteona inya wa wetera ende oni inyango rwe kwanda
ngirima ngorwe sulelwi morigi ngorwe rakua wontinga ngeti mbinga karugorerwa iroi rienda koria re roi rouno eri thirikari yaroretera nyumba kwa kanaka ao kwena public land era bati kuretera roi nyumba kwa tombe twende turetera roi kanyumba kandera kete ara kongo namba kete na thena kongo nyamba ochongo niko sikorangi na kamosingi kanda mbere tie kwenja kongo na koi kathikanerwa kinyantu kwa kiume twetherio kinyanga matakaya roi kanichene na mukuyu ingithiku batu twetere nyaka nichene tokaranthi tukiretie mauru igoro no tutukire na gwakaranthi mahoteli machubulia madhani komba mathamosi gotiona cioro byangwa iroe muntu ationa inya kiorona kioro kia weta akilikithia kirero kia Karibati Bogontoko Julius Sanampio awete na kinyethetie matheta yao ke DCC Ogontoko na kinyanyume DCC kwaraniria mukandarathio uteta aliere ayokwa mwankathai akiromba kinyatongeria bathure na kura Gontoko unkumirate ate kenda bono kiotoro bwa Kariba mbere moko yotate mantame nkoroki tikaba kulalamikira mantu yatio imantu yari ono tungeretie kwaria nabo at least effort yekwe ka futile itoshete with the DCC na narrative na resident engineer na ba promise ko bwithio ntobo tho iba kulalamikanira bakiua Kenya Power tiritite ikingi barabarene baba Kenya Power na obakaua ni contractor atirite mbecha kenda barita ikingi barabarene tukwenda barabangi beye kenda baile barabara ubure ko bwithio yukinya kabua ta market no nturaia baina pin na iba tharirie nyumba cio with emergency batharirwa na rwiro nikenda babwithirwa mutaro yu lakini utingwe bwithirie rwiro akapo baumiza kabisa itukwenda bachokerwe ndene njire bwithwe mutaro yu bwithwe yura kwana kuringana na standard no to itona mitaro engi bure bwithitwe ya barabara kenda nyao bethira bae safe no turwiro iro rwingi rutapito rwiro kuma mikindori rukena maru rwingi rwiro itainya nantu koruke ya korukirwo rwatharia nyumba ucio ntheire au na very soon no katuthika inyanto kulukira rwiru no to tikarwiru rwitha runini mwesimu wetu gichonga kabea kinyao ito mwiro narare kunthe na elie thina ira tukilukira ile manto atukilukira na ntomeri ya karike mukandarathi urakorita ngwe no nelwe na ithaka bya thirikari bire ena mieroe kana arwe na miomolika thananto akatha contractor bere ngwe atomba nana ngweu iba muchune banekere mtungi ayarwa ngoge ade mama enja metaro anto bathikwa iroe nkiripotera Wero TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mitheka Ngina kuna tinende mambura ya kuna kiora wari mutungeri wa badatu andegoro ya Kenya Mwai Kibaki no yetite na mbere misa ya kuya mututigi ni kirogoro kuthithika Nairobi ndeni ya kene kemichedo Kenya ya tungeri mwanya bare obandegoro chome kinyibergeri kwithira ba Kenya marombe ne yauna kontere chaudaya nara kethira kinoka kontuko ya Jumamosi mabangania wa manto ya Kenya yetrite ya gita na mbere Ntukwe mwake mbere ya mutongeria wa badatu wa Kenya Mwai Kibaki anogo kwa kienja ntere chaudha ya Nyeri obangania wa mambura ya ano bwitete na mbere kendo tigira utibo kulethana Akristo ni bonekete kinyabo bagita na mbere na udhuraniri bondwembo ire ikethira ikina wa ntukweu kiremisa ya kunogokia mutotigi ni untobonge burabwithirite bukioneka butetina nyuma kwa elwa arama bisa baburithi bethirite nende baikinyantiriu na kwibangania kendo tiera utiwagagia kinyabureko bukethira bukiumaira wikiri bochiema ndeni ya chukuru era mambura yake thira kibaika ni untobonge burabwithirite bugeta na mbere orite bikubangwara kukwirigirwa antu 25,000 barabakethira nende baikinya nteriyu gitumi kurikanwa ni ati mututigi akathiko kuthingatira mibango ya jeshi arakinya bonendi bethirite bakioneka gwita na mbere kuibangania nonto bantuko ya Jumamosi. We are all led by the KDF and we observe the protocols of the Kenya Defence Forces. We will do everything according to the guidance we will have
been given by the KDF. Kuyaru misengine ndene ne kedre kidha kantere cha Nairobi kenine ke michezo kya Nyayo Stadium na aratungeria mwanya kinyobo meandegurwa Kenya bakweregerwa kwithira baikinyakia. Mweke bakine ndi akariko na nimanto mwanya yareo ya kithomo nyuma yekyo kuthira yukumotongeriene kimoke manto yara kibakedirete yakyo dekene ndene kureta kithomo kya utheri onto barabatiere bainge bauchoka chikuru mo barabakidira nende bakerikana yara kibakyo onto boni ndaitari omworo chogere thukuru na kuthira class kya form 4 aino kurwa miaka 35 kithomo kire gutwika kya utheri mwani kitwandeto Nicholas Chabari na chamanitie na ndaitari ora nende akwithira itara kia uraumbanire okulukira mubango yu Muridiria Hoero TV rietora kompeta Nicholas Chabari kuma ntere gembe na ntugo ya mundede na kanyaga kwaranira ndagitari Kimathi Kimaru urano umwe wa antobaba gunekite anene na kithomo kira kianjirwe I mukathe mutongere wa batatu wa mugongo wa nthiguru wa Kenya toe Emilio Mwai Kibaki na urarikitie na ututiga kithomo okiabure ndagitari uyu athomire na ukuru no ntoba kwithirwa kithomo gigutwika akiotheri na mwanka athoma na emthi indagitari kire chibitari ya Mutuati kogo tutambire kumenya rugono rukonenie na ndagitari Kimathi mbere ndagitari Kimathi tumenyithie ritore yaku na maybe umite ku beta Dr. Kimathi Kimaru bumete adhiro rujene location ntora karibu na stage kwa Njilu na nditangwe Mutuati sub county hospital ngandi bethani daktari Kimathi tatungo menyithie buragwa wonangire kithomo giukumira na aragwaterere kithomo maybe nikendo chokera kithomo rira mutongire wa mugongo wa batatu Kibaki aretire kithomo kiotheri kugwaterere kithomo wenda ambere skuru mwaka wa 1986 kaangiri mana mana kenda 86 ndanda thomire mwaka 1993 kwethera kwina thina challenge nene sana cia mbeca cinya na muciene nio ndaterere skuru 1996 1993 sorry ndatonya ngui na imbingi cia mira cia ngui imbingi cionthe cia kandarasi na ikari cia mikono ndaria o kintu miaka 10 ndete skuru ndanda 1993 ndario kunya class 7 nio ndatirire badaria miaka 10 lakini ndaria nkiba shwa nkakona nafasi no njoge skuru ringe kendaga na kithomo koku ma 1997 we class 7 is it 93 we class 7 no kithomo gya kumire na wona becha ikura na wamwa guteyanira kithomo wachoka biashara ni chinge ngui chinge mwanya na mutongeri ojo wa mugongo wa batatu twe Kibaki agwata utongere wa nthiguru 2002 ikumanisha ile wachokire class 7 kairika wachokire class kire kenda wendere so dera Kibaki ayogirie utongore bwa nthi 202 neu no ndetranira nditete ngui ciakwa lakini aiko yukia na tangazire undu bumwe araua kithomo ikiotheri na karo na buu nkirika obo yana wire ukakwithira no atete skuru mbere ne nundu bathina inyeri kuno ucoke undu bui bwa challenge undu no ndethandi na hamu nkura cene atamagona kanya ngacoka ndacoka ndaigwa kuri bange kinya bari kuri unge wari are kuma Nyanza are umuguru kuri uni are miaka 27 by then are miaka 23 ndazain ngezo reu Kibaki yokasia that's 2 or 3 now ambwa no tayokiri 2 then 2 or 3 kenda ido ndaenda ukuma skuru class 7 ndeweta ndetandaraniria mwalimu na ndamweleza mburi we nkuona we mukuru na nkuona nyari mubimo ba utritana skuru boy almost age mate na no in display no to sumbrane hapa na pale lakini ndeleza mwalimu ndamwera ni resolve denio na kambi bito soka na mbiyete nkemenya mbiyete kuriete kambiyete nchukumi ne muntu mbiyete na bwa kwa ningwa kwa hivyo tero mbonga usumbura nkae ndo nyese display kana sheria skuru ta question te dante komenya ndeo kinya
class 8 ndawatere max lakini tikandarita ndawatere 429 out of 500 emwe kwataka inda isi no ngwate lakini ntaisi ndakinyithia antu au nonto kinya ngecoka cukuru target yakwa yari maybe mbone class 8 certificate but then in driving school then maybe mbone ka we kidogo kinya ka somewhere we kinya Kenya Wildlife or somewhere else arambomba kuandikwa but there ndikuthia ndawata 429 ai ndona I can do it kana ndaomba kuthithia na kumba kuthithia ndo ndachenjirie dream ndambia kuthwali maybe now kaita secondary no mbae mwalimu Deti Maseno School National School na wathomere Maseno School the 4 years ari ndathomere Maseno School miaka eli from 1 na 2 mwaka 2005 na 2006 still kuendelea kuoma ndo bida miona katika biari bingi bio skuma kukinya mwaka yele kana form 2 biadra bikuthira kwa gana challenge mino 207 ndo yaringe ndakaramja mieri yele 207 baiti fi yosoka nileo welwisha aibirwe unge Andrew Kainga beabaraniria na my former teacher eneri ito twaranĩria na Boreru ambira twete Boreru arakora kwengwikio nikenda in case kinya ukaoma nkari na mwalimu by then ari Andrew Kainga kunoru ari PTA cha so ito twari na principal na deputy na principal awe bayo na results yakwa brandi thaija Maseno na uranda thithi primary kwa kutina thina no mbeye skuru na nkaendeleana na mathomo tukiura cia mbeca iria ikuonekana target yari ndike mwalimu wa maybe winya wa secondary kainya kore mo wa primary ali andete secondary maybe after the miaka ile mbere ndona still no nguthithia bwa gacigeria ni bia skuru bia intano sieri bia kidene bia skuru bia nsukumire bitako daktari ni after tutasi utokea from 4 ndona nguthithia bwega na ndona tujire ngi nontu indona nio ngwe nyayo mbote ndaurasia mimba kuthomera nyangatethia community nontu saingine no lasia anari kuomba kuthithia nontu ku community contribute kiwe wathoma wakinya gutwika daktari nontu bwa kithomo kia utheri kia kiaretirwo Kibaki muririkana waku ura munene womba kwithira wina wa president the former president Mwai Kibaki no uriko muno kiri utongeria bwake na kinya kithomo giaku Kibaki na tethire nontu uike kunene bwawe ni waretere policy especially na ure kithomo kia kiotheri kwa hivyo undu ibo therie murio kira andu abare mawanikio point yenge igire na ure ukabutha watete skuru ali kana mberene no ucoke skuru thai kwa hivyo untu bono gutuma ngamurigana no untu ketha tue nafasi ente miona indatoro mirereria mbere nemba mbakona nafasi but nte miona mberene lakini rere yire kwa twika kuchinjia policy ra yariko na kwa to kithomo kigwa kiotheri na alafu neo antu bara batete mbere kwa tukiba witikirwo coka skuru antu ano ndi murikanite sana na nkiwa yuko ya kabisa no untu ketha te intervention ya kana ketha tewe ntekithera kinyete am kinyete thai. Thank you very much Daktari Kimathi. Ujui Daktari Kimathi ura ni ndagitari cibitari ya Mutuati na agutunenkera rugono ruganu rukonenie na muturire wake bura athomire na thina na mwanka arikia kuthoma nyuma ya Mwai Kibaki kureta kithomo kia utheri. Wo muthikiria kana go muraithiria uraithiritie umba kwithira ukuite moyo Daktari Kimathi wangu kunenkera wirigiro kuona ati mantu no amagaruke na magucheche utoro bwaku. Tetoro Nicholas Chabari. Githurano kinene kithengerete nende siasa ibonekete kwibangania na kutigira nende baina kira kionthe kikwendeka kenda batikethira baitia wome ni kamiti ya miankana ithurano bobo yetiore bamwe ba siasa bana nende bachindwe kiri muchunjo baugite no mwanka bakinya ndebene mweri yena na taruri kiombe kaiteno kau kamiti ya miankana ithirete nende kinyayo ikithengechakia kaitakara nende baraba kurorete gibya mutongeri wa ndegoro bana bibya kunenkanira marietwa ya baraba tweka anini bo
Kulingana na mutaratara jo nyuma ya ithurano bia muchujo kuthira kuri njuma ya kiumia kithiru na Ronandi nirio muthia jua bia mabi kunenkanira certificate na gwikia marieto jia Rwiriba kiri mwandikithia wa biama. Kiri kithurano giki kia mweri jua 8 mwaka jo uria wonde ukwenda kuruira giti kinya kiri kugia gichiacha atebatere kwithirwa ariki amene gukinyira njuma 3 ya tariki 2 mweri jua 5 iria ni akwi mieri 3 ake mbere ya kithurano giki. Kulingana na mutaratara jo arwiri kiumbe babatere kunenkanira marieto jiao na ndwano iria bagotumira kithurano giki gwikinya tariki 2 mweri jua 5 na ntuko eji noyo muthia jo arwiri kiumbe gucheberia biamene iri mieri 3 ake mbere ya kithurano. Tutekaire kiamene giki na tugeta independently. Kulingana na mutaratara jo arwiri kiumbe babatere kunenkanira marieto jiao na ndwano iria bagotumira kithurano giki gwikinya tariki 2 mweri jua 5 na ntuko eji noyo muthia jo arwiri kiumbe gucheberia biamene iri mieri 3 ake mbere ya kithurano. Ntuku 14 nyuma ya ntuku iu iria ni tariki 13 chia mweri jua 5 kiama chiathite ya ithurano na mianka ya IBC yarikia kwamukira marieto ja arwiri kiumbe na ndwano chiao au nandi niyo ikabatumiria gukurukira The Kenya Gazette kuringana na watho. Kuringana na IEBC baria bakwenda gite kia urais no mwanka gwikinyira tariki 23 chia mweri jua 5 banenkanire marieto ajaringi kura ngirijere akuma kire county itekonyera 24 na marieto ja abatere kuthingatana na namba chiao chia ibande kana passport na irore biao. Gatagati ka Jumapili ya tariki 29 mweri jua 5 na tariki 6 chia mweri jua 6 IBC ikamukira na guchonko na marieto ja arwiri bagete kia urais baria bari na kiama na arwiri kiombe maratasi ja kanenkanirwa kire mukaririgite wa kiama ya IEBC gatagati ka tha ijiri chia rukiri na tha mugwanja chia muthenya na akari gatagati ka tha 8 chia muthenya na tha 10 chia ugoro. Antoni aria IEBC gatara kujajokeria nchi tunayoipenda agamba jere jomba kumania na uchonkoni bwagiteki chakathikirwa na kugitwa ndene ya ntuku 10 kuma ntuku iria igamba rikamukirwane IEBC na agote gamba rigetekirwa nyuma ya Alhamisi ya tariki 9 mweri jua 6. We are now ready. Ankiama ya IEBC kuringana na mawatho ja ithurano ni tuite tariki 29 chia mweri jua 5 iri ntuku ya mwambirio jua kampeni chia kithurano kiu kia mweri jua 8 mwaka jo. Kampeni ji batere kurika tariki 6 chia mweri jua 8 mathaa 48 mbere ya ntuku ya kithurano. Nakagigitene gaka kampeni batere kuringwa agatagate ka thaa 1 chia rukiri na thaa 10 chia ugoro. Biama na arwiri ite kithurano giki bagatara baria bakarungamira kura chiao gwikinya tariki 25 chia mweri jwa mugwanja. This is the election period as defined. Kithurano kia mwaka jo kiria nikio kia bithatu rungu rwa katiba ya nthiguru ya Kenya ya mwaka jwa 2010 kura ikaringwa tariki 9 chia mweri jwa 8 iria niyo Jumanne ya ijiri ya mweri jwa 8 kuringana na katiba. Nkiripotera Nteto chia Weru TV Deako adietoa ni mwirigi wacharete na nikumira unende tukutha tukiona kanya kakuno kaindi okethiro gita kurana untu inchokerete na ndeto ingi.
Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri Getu Cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi jama ingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurukira info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo kurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thundermans on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add-on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. It's for the latest novellas. Catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Bwana asifiwe. Full support ya 2022 thirikari kenera kebui na neritete ngwenda mape from your confession burua mbwa uisienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baritira ntongwe na batetheka na tuchokerani atine ndiye kura minister na MCA bambunge ya county ya Meru ibakinyete ntere chia dhiruga itikenda kuringira ndevenga bana wa Meru kenda choka itine ringi batongera itune minister kithomo le na nkirote atongeria bane ndi bachamaniti na ekuru kathomba baikundi na kinya kuboria nende kwa tambaru gavana Kiraito nibetete na mbere na kumeneria Ruiribange baite bibare okawira Mwangaza na senator wakaita kamithika Lento Ribakio tikyo nende baina kyokia kunenkera Meru Mwaniketo Andeto Dennis Mugendi na utwachi Kinya. Bari tuambutu kana wenda mite brigedia ya gavana wa Meru Kiraito Murungi
baria ni gikundi kia minister na MCA kuru batongeretwe ni minister wa kithomo Lina Nkirote bakinyite nturene ya Thirugaiti na yakieni kia Ichunge o Athiru Igembe South aria batirimanite na ikundi bia ekuru kithumba kubonjorithia kimbesa ona kinya kuringirira ria kura ngavana Kiraitu. Kiraito Morongetano atotomi I first lady wetu eja kuona ngugiria ekuru beto bakorita amami beto bakorita kenda tomba gochokeria anto beto baba kuga bate kuona maendeleo ibaba kuona bageta kureta manto jange jate kueleka na ara mutindwa bakiuga na beto bakare na u town bethe ya manto jira bakuthia gavana Kiraito Moronge aciometie kuitana street ine rwaria rwao na rururi rwa gusamburanga murudio ngavana Mithika Linturi ona kinya Kawira Mwangaza batu anto beto tukwenda anto baba kuyotwira manto ya ndawa cia mawendo babu imbwao bukwenda kana ndawa cia mawendo kana ikondo bukwenda anto beto babu ilami bukwenda kapuro bukwenda kana burenda buretera ndawa cia makegwa ke manto ya kewendo Setani asindwe urona mandibuti na amerengetu ya nawa ende abukwenda support Kawira boya kuringa rwangite imukuru we no karinga ngite nyate akana kaka yuthi karan kuona are nya karinga ngite u eya bwira atire kemoeta maita maere agiokiria mutwe bakamatoka bakaibanga na mbeca cietu ciekuru ende bukienda mtu atutumira akiri cietu Kawira ni akiri yetu ocethanio akarire nthe wenka menya no enka mwakoro mumemeru mzima abange bonthe isia nibo nto kuona turathiurungite na mukuru we ateka mukuru rutere antu bange ngwe itukwatanira obisi yawe ko mtu ntore torita ngo obisi ne weke Kawira Mwangaza ikeja kwithirwa utongerio mwega ethira no to we bishop reverend temanio ya reverend bange mesema ni mapasta bangi bweta urona Kawira Mwangaza ku ateta mesema ni bishop bange ateta mesema MP bange mesema ni MCA bare ateta mesema ni yao atebeta ni kinyara gakweta no abeta babanga kebe imbesa je uchia wetu kukambeta cia cia bwareterwe butare trombesa cia Kawira ene nikia gutinda akibantu kutionda ngandakiri kundibia meru count bio na boni akalibebukane nabo tankurumbu na njuri kithurano nikijite kenda miru yumba igweta na mbere na kugia era nkuruki Kawira Mwangaza ibukona wengwanwe ariae wenga tukona ndi Kawira tukeomnengera no gagaria yo barita ofisi yetu e county bena murega bo bana bo baile getikia ngavana igete heshima muno ngavana no mwana president o Kenya kana ne ate anto betu tutenda anto baba koya bakangangia kanisa yetu ere kuthithakia kesha ikenda na betu bethira bena mitugo emega ekuru betu bethira bena mitugo emega tukeya kwira wa manto yate kweleka manto iwe kwenda anto beyo twathana yo burenda cancer center kana burenda manto ayuba kwariria imerengeti bukwenda kana burenda tuthirwa cancer center nara level 6 yetu imbwao bukwenda kana burenda anto beyo twira ante tubo twirite kweleka babu mandibuti bukwenda tukienda mandibuti mbwere anto bakeni gaeshonge ao mbese ira cienjete mbwao era millions cienjete ara wondi na wondi ngeciege mbese ndote mtu atethire nambi lakini iyo bukwenda makopo bukwenda tikethima bukwenda Dennis Mugendi Wero TV nturene ya Thirugaiti wandi ni ya Thirugaiti Igembe South County ya Meru ngene kone ati nende wadi ya municipality ne moya wandi rache no chindani bone ne kekebirano kya mwaka yo na rainya siasa chebyama chiudire nende kimata bune ne wandi ne ndene direte irikine ne kya account ya Meru ni ontupo kwidira niyo no bichine ne kya account ya mwana mautungata yange ni chiudire nende kuchaire kinyaru iri kadomba baite kya MCA wakaita Kylie Azmurega akiuma rokawita uchwagete kya ubunge pano thimenti na tiete nkinda no
nene ya Ruiri baina gweta wandi ya Muturi ya Nyaki West ra nyayo eno chindani bonne tutegera siasa cha wandi chile itoranete na Ruiri na Kinya Kariba chuna kiene gichunche kebidato na kyamure kerono roro mwanya ntangurtano chawad. Dietwa ni wakili Hilary Sande aja tori ikaga Nyaki Westward arambitherwa ndi aspirant marita ja kombita Lewis Kithinji nchiariri ntora itawe Kiruai village inkorwera gitekia Nyaki West na ticket ya DP Devolution Empowerment Party. Wodi ya Nyaki West kinyayo ne kucherete Arweri Kathomba baria mono bakuonania manto jaria jategetetwe na nibyo byagetomi byao bagochowa getegeke. Mbere ma imbitherete ndi crowd mono na ndina touch na wananchi na for a very long time bumbita kwithira ngita ranguge wananchi wa Nyaki West na kumania na kuita mbere tukita na iranguge hapa na pale ndene matura jetu bumbita kwithira ndi so close na wananchi mono. Ambigitwe mutongeria ura turari nawe utingugia ombeta gutwitira batu twe Nyaki Westward tuyakwe na town ende kwaria mauke na mira na aja barabara ura chithuki tadai uti na maukinya ntore ire gaiti na re mangaya onto barabara ure thuki ndene Nyaki Westward yetu barabara chietu chitekiro maram barabara chietu chitaramwa sibitari chietu chitina ndawa tuna barabara indhuku mono very pathetic tonto njira cietu itumba gwitirika buru na no chonto rakuga itwetire aja iturombe aja ituthithia aja iturombe aja ituthia partnership mono bare inyeria manto jege kithomo na barabara oni ote skuru ndene Nyaki Westward ntira kunderia mwana eria na ndamurumia mugate ndamwira na igwe murio chwa wakiri na kamurio kakwithira wino tongeria bobwega ote market ndene Nyaki Westward ntigwita ukairia mwekuru nkimweja turotara tutu oni ndene Nyaki Westward yonka ndi na nkurukia stage inya irampumbite kwa kira ndaka chietu cha boda shide landmark yakwa ndendo metegera muno manto na mathomo na manto ya road network and infrastructure bibyo nkwenda tuchiumiria muno nkumya thina iro nyingi muno iro nyingi lakini thina itithira na ntukwimwe na itomba kwithira chonta tukithira yore mwe lakini ndingikwenda sana tutegera manto neja barabara network chetu chanjira tonto murungu na mpete kanya mbumbeta kumenyora ithithithagwa mbumbeta kumenya agency nyingi muno cha thirikari cha Kenya Urban Roads Authority mbumbeta kumenya Kenya Rural Roads Authority Kenya National Highways Authority na sector ingi nyingi cha Kenya KRB na kumenya natia sector yu omba kumangania bo no chora na tumbo tumabo kenda tumba kwitha mbere tukimanufaga sector chetu cha barabara aria lewiza kwenda mono utungata bogima bokera ituburi kwitha mbere twithugana inata health facilities itu nacho chiwita mbere keza improved no kona jana ndi Nyaki West na Nyaki East cho ijiri chira unganire cha thithia sub county wetwa Imenti East na Imenti East twene ona ndi tuburi kwitha twithugana inata tuketha twena nya sub county health center yetu na ira tukomba kwithira twene ndene ntura ira na ndo ona twero district itwambirio kura na itwambire kwitha twina mibango eminene ekumenya na atia tuketa mbere tukibanga Mati Moria kiongozi ni akuonania witi na mbere bwawe bore agetete ndeni ya ward eje iria agochwa kibindi kiawe kia bieri Rutero na kwa nuko travel kile transformer njengone nare kodi the last man and transform energy Rutero na kimeno travel kile transformer gan kirene randalile Rutero na gitu ipa dalile kambiti the last man chenderete so I've touched more than 1,000 homes kadita nara one ya Rutero na chaure da vaire intake Rutero na one by intake nyaki dokano kete intake Iti chuku igwa icha kuitaruji Jitro kena chumba kutone Deo pipes have given pipes There is on the Kimacha the pipes dispensary Kadidi I'm presting it to level 3 It's now the wako maternity Kinogone ni wako maternity Barabara ili ampumbeta kurobi Ki national government jeje dide tunekure kuma gatimene Butamuka kiendaru Nagafistuga kuma MCK Runogone buta kiendaru Kuma kaga na route la Kendro Monka Kaide. Those are some of the infrastructure tumbeta korombe. Na bila waka ECD classes to akite class kwa mbili ruterwa chogo to akite runogone akite class de kidoka primary akite class this is
encourage primary ingire ki infrastructure nya kubeki na desk Nkorokini agutariria mawatho jaria ateterete mwanka jakuruka mono kiri rwangirwo gima. Acha ni kadithi dispensary iriana ndetu kwenda kwelevit na ntunuko na maternity ni waiti tugwaka na nyawinyi kikethro area aja ujo kenda hospitali ujo mba kwethro hii level 3. People to go down in history that through Martin Mwaria I was able to elevate that hospital not only to be the level 5 but one of the level 6 hospitals and be funded by the national government directly from this checker. It is through my time to andikire nurses baba nje. It is through my time daktari bana ikrobarugacha promotion kijekata they have been infected but they have them in a build ya cancer center. They work at a fully French research center ya cancer and training. What is the positive agent of this abnormal multiplication of cells, the cancerous? It is my time that community volunteers of this county wametakuwa na stipend tukaninika kubaki per quarter na even their bill is coming so that we can make it a legal framework. Na migambo yawe ya muthiane ni kiongozi that winda that we want to be na tutindikieteri yara kwa na problem turekebisha. Maureen Kinya, Ntangurutano cha Wodi, Wero TV.